Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad qatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina atanna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iye subuh mak barakae degaga ada ia makasingi puada sangadinna ada asukuru kemarajai lauri sisi arajanganna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nariku miluk mopi makki tanah engkamo papakki tanah wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nariku miluk mopi maring kalinga na engkamo paparing kalinga na pinrengi ki pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nariku miluk mopi mandre nan niya minung yule mo pamanya-manya-mengi wi andre inungange yule mo papasilengangi inungam macan ningen nan niya mapaiya yang kemutama rilalan na tiga rota timun namo panola andre inungange. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba engkanang kamatu sewa watu dijaji tania na timuinola andre inungange ega na pale wadi jaji lime mani nola inungange magi bapak ibu jamain dimuliakan Allah yimpuski. Alhamdulillah nariko lalan namo patimewi nola masu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba angkanang kamatu taniane irunola magai ikateter ke makana idi atanna pung Allah subhanahu wa ta'ala nariko makanja mopi pun sinne yetu makita mopi matai maring kalinga mopi docili makina di mopi watak kalewe manyama mopi andre inungangi yang kemutama rilalanna tiga rota ajak mutak kalupa meringerar pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba de nariulle bayangkang narekose demi pung Allah ta'ala na cabu rekwero de nagaga pada jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yana tunamaka da pung Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Nariku pada engkamanak itu manna syukuru kiwi papi dalek na pung Allah ta'ala de na paja na tambayang pung Allah subhanahu wa ta'ala iya namua nariku pada musakari wi inna azabi la syadid majepu pacalan na pung Allah ta'ala masarro mapipadi. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat tamma patuta de na paja ikiringang lauri ali malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Insyaallah salawat i angkai si mata i baca, salawat i angkai si mata i panenungan, fa insyaallah angkai lettu ri ali malabbi'na nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salatakum alayya, pada pamigewi tu menamas salawariya, fa inna salatakum ma'rudatun, majappu salawatmu tu menna angkai lettu riya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sininna atanna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Angkanangka pangulutta iman tasyafi'i. Melok jokka bertamu ribolana pangulutta Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kebetulangi Imam Ahmad ibnu Hanbal malakda nakagum-kagumiwi pangulutta iman tasyafi'i. Malakda na idolakan pangulutta iman tasyafi'i. Gangkana engka anakna Imanta Ahmad ibnu Hanbal malakda na kagungiwi Imanta Syafi'i magai nasaba ambokna yenaru Imam Ahmad ibnu Hanbal de na paja na cerita, de na paja na rampi-rampi ukuyolona anakna kelebihanna dan keistimewaanna Imanta Syafi'i. Gangka na liwa riona, liwa renunna anakna Imam Ahmad ibnu Hanbal rigau angkana ning kalingai melo itakapo Imanta Syafi'i bertamu ribulana. Liwa renunna, magi na liwa renunna nasaba orang yang senantiasa ia idolakan, orang yang senantiasa ia kagung-kagungkan melo imiterialewi yang selama ini ning kalingami, yang selama ini wad dijaji ni tami ukku hapiwi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah melo imite secara langsung. Gangkana takapui Imanta Syafi'i bertamu ribolana Imanta Ahmad ibnu Hanbal. Naitai yero nangero anakna ro Imanta ibnu Hanbal, naitai ni kido-kidona, naitai gau-gauna bagaimana tingkah lakunya Imanta Syafi'i. Ternyata dan ternyata yang selama ini iceritakan ni okko ambokna persoalan tentang Imanta Syafi'i sile ngelakda yero iceritayangi okko ambokna. Magai yeru Imanta iceritangi ku ambukna maka dairu Imanta Syafi'i narik kumandrei dena migalak nanre. Ya. Seadanya saja. Ya. 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 Dena pada biasa sisa tahu imandre malimpah. Ya. Yang kedua yeru Imanta Syafi'i digagatin rona konni. Ya. Ternyata yang selama ini dialami waktu bertamu kubolana isalalak da iro ni tewe nasaba urana ro magai wattuna nangero tamani ipatalangan ni Andre Imanta Syafi'i mandre wisibata Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ternyata Imanta Syafi'i malakulakum mandre berbeda dengan kebiasaannya. Bakka mandre pokokna malakulakum mandre. Maka dete pada komandre patanang kada. Yang kedua, yere Imanta Syafi'i nangir wattuna nangi pura ni koro jokka ni Imanta Imam Ahmad ibnu Hanbal lokori unrong asikiri kana kangkana masikiri makasiwi yang makurak tinrona. Tapi ro anakna na perhatikangi ternyata Imanta Syafi'i de na sempaja sunnah deto na sikiri magami palekna maga liulumi. Ya, konite maka da matinro mi koril latinro okor ilal kamarane pasedeng ililumi. Ya. Ilumi zaman dimuliakan Allah. Yang ketiga, angka tallu korona mortallu
neite iman tasyapi wattuna masam paja subuh neite iman tasyapi de nak jinni tapalo bawami masam pajang bajanna nanite iruna caritangan ngambokna Oko Ahmad Ibnu Hambal na cerita ngi Makkade sininne ro tarampengi persoalan tentang iman tasyafi si salala da yeru witaye Makkade ki iman tasyafi ko manre witace de minanre ya ya Makkade ki iman tasyafi dega makuratin rona ko wonni wi na turiliu mi jero wita na wonni ya maka yang kedua iman tasyafi waktu namilo mas sempaja su mat terubami mas sempaja de nak jinni yang kelingi iman tasyafi na podang yero iman tahamba na pangulong yero nite anak na ko iman tasyafi maka den keje mapake aga na puade iman tasyafi jamaah yang dimulakan Allah maka de tongang magi na maiga wanri ribolata nasaba wisang merisanga riseseku makkada andre ia angkai tapal talai ia patwana ia angkai tapatalanga nga wisem makkada anu halala manang makana wanri malakulakui bukan karena melo ka pamesu yaleku tapi nasaba andre halalae mancajiwi pak bura riwatak kalewe nomor 2 makkada si DJ nang kan tamatinro na wani nita agasan na wije nak kada to ngami de nang kawak agasan de nang kajitak kasiwiang nak kada to ngami de tau de wak kasiwiang tapi waktu ku nangero len na okuryasen on rotin rongange na patalle pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalapak kitaku akorangin niya adesae gangka na 2 tellu pasal usalasay kang irotwe bakang kasi diriwaya makkada lebih 70 pasal nasalasaykan masala umat nasalasaykan ripersoala fikih dan usul fikih nasalasaykan panguluta iman tasyafi yero gangka na de na tonga miliu ri on rotin ronge tapi matanna na niya pikiran na hatin na de na matinro magay salasekangi lebih 70 persoalan umat na salasekan gangka na tama waktu subuhe sehingga jinni isana iman tasyafi'i sisambungi jinni subunna sehingga mutami waktu subuhe matarubami masempaja iman tasyafi'i dek nak jinni magai jinni isana sisambungi si bawah jinni subunna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kasih dia nasantriku maka de way yanu hiba pa ustaz maka de magen akka de way iya lena jinni isani rusi sambu jinni subuna dakwah ibala datu seditu apa iku renu seding aleku lagi de panang kana si sambu jinni isaku si bawa jinni subuku dena tu ibala datu witek maka de iku alena pa ustaz si sambu tongang wadi jaji kapan kana biasa ko kasih sambung jene isana si bawa jene subunna degaga Pak Bu iya anga kumuki apa namanya de topan ang kau seding ya. Ternyata maka di ikurna Pak Ustaz anggota no podangir maka de wah tani apa tuh Pak Ero si sambu jene isana si bawa jene subunna dakku pikir kau ibatu sedingnya na santri ku baca-baca Pak dak ibatu sedingnya mate kor si bonero maka da mata na si sambu Pak Ustaz iya panas sempajang isa ku setengah na 5 melo pi mas sempajang subuh na sempajang isa jadi ur mas sempajang isa mata jang isina nampak tamu ni subuh na dak si sambu mi mate wita tu makot jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sini na tanah pun Allah Ta'ala. Maka aga hikmah yang jamaah dimuliakan Allah. Nomor diri tujunna andrewe. Andre iman tasyafi'i. Malak dak na jampangi wi. Ripasalan na andre halalae. Nania andre madicengi. Ya. Sehingga iman tasyafi'i na yakini wi.
maka depo andre halala iandre insyaallah yaitu akan mencaji wipak bura riset di watak kale mencaji wipak bura ri watak kalewe ri sisena ta ongke jampa yang ingi andre halalakna iya angke mutama ri lalanna watak kalena sehingga dena paja na patu-patukan pengallahu subhanahu wa ta'ala risesena rupa tawe ya ayyuhan nas sininna rupa tawe kulu mimma fil ard andrewi ye anu angkai pole ri lebok na tanai halalan toyiban halala nania makasinge wala tattabi'u khutuwati syaitan na aja mocin rolewi setange innahu lakum aduwum mubin majappu setange musuh manasana-sanai rupa tawe. Ang kedua ayat wi terilalanna kurangi engkato makkada ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malus sholihat. Ya. Maka bani koro ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malus sholihat. De nagaga koro na pacin rolo pong Allah Ta'ala kulu min thayyibati. Ya. Halalan. Ya. Wa halalan. Ya. De na pancin rolo. Ya. Tapi ko ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dua halala makanja. Tapi ko ya alenge ya ayyuhar rasul sininna surona pong Allah Ta'ala andrewi anu makanja dena gaga na pacin rola munrinna makanja na halala tapi ko rekada ya ayyuhan nas sininna rupa tawe andrewi anu halala dan nia makanja otikang ngirilalan na yedwe aya magi pong Allah Ta'ala ko makkada ya ayyuhan nas na pacin rola dua pasalang halala si bawa makanja tapi ko makkada ya ayyuhar rasul na pacin role bawa makkada andrewi anu makanja magi jamain dimlakan Allah ya risese kutik kangi ya makkada sirona pong Allah Ta'ala de mimamiman na parsual kay masalah halala na sabak de miman na nandrewi agagay narik kode na halala bahkan ijagay mimatwewi pong Allah subhanahu wa ta'ala risesena to ripilena pong Allah Ta'ala iya engke mancaji papalaba pole ri agama-agama na pong Allah Ta'ala pasapasan na pong Allah Ta'ala ri rupatawe ijagay mimatwewi pong Allah Ta'ala manrewi agagay narikode na halala di mini parijagaywi anu makasingi menibawa jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya to paidi rupatawe mesti dua paijagaywi ipakasingi wi halala na agagay ipakanja kituipi andre makasingna iero sininna andre wi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nasaba angka agaga makanja tapi desi na halala angka to agaga halala ni tapi desi na wadipah yanre magay wadi jaji depa narapi wattunna kege yero andre halala iya angke ipatala riolo na tau mapuasai depa na wadi yanre nariko depa narapi wattunna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka narampe wito panritata ripasalanna andre-andrewe wadi jaji ini sangat penting riseseta idi nasabah asusui si mata ipugau asusui si mata ipugau sehingga narampe itu pandritata makkada angka 5 alap birna angka 5 faidana risesena tau angke jampangi madecengi andri halalakna ia angke mutama rilalanna 3 rokta na yatunaha liwar rajinna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala
madarri wide na inawana waiwi, madarri de na irennu-rennu, madarri de na ipikiri kiwi, yang penting malunra ni iruan rewe, madarri takkalupa paringarangi, makada angkamu garu halala, angkamu garu makanja, madarri akan jakanna agaga ijampangi, tapi desi na ijampangi wi, halalakan na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kega na jero nomor di, iya nari tu nomor di, naweringi tawi semangat makasiwiang. Naweringi tawi semangat makasiwiang. Gangka na tau angkai, na jampangi wi andre. Halalakna iya angkai mutamari lalanna tiga rukna, pa insyaallah itu tawi semangat i makasiwiang. Ya. Mangak makasiwiang. Matinulu makasiwiang. Maka dai man akalal harama asat jawarihu, nigi tau turim mandre anu haram, nigi tau turim mandre anu dena halala, sya'a am aba, napuyilo togia yari gade napuyilo ih, alima aulam ya'lam, nisatogia yari gade nisangi, nigi tahu, turim mandri anu dena halala, sya'a amla, napuilo togia yari gade napuiloi, nisatogia de nisangi, pasti itu tahu turimelo pogau adorakang, pasti itu tahu turimelo pogau maksiat, pasti itu tahu turimelo kedosala, narik ko anu de nama pacing, na poji mandre. Wa man kana ta'matuhu halalan, yan namua narik ko ero tawe, anu halala na poji mandre, anu mapaci na poji mandre, anu macinno na poji mandre, pa insyaallah turimelo i makkasiweng itu tawe. Turi makkaca-kaca matanna turi terri maranni atinna riga ongkanas di napaja maringerar Allah Subhanahu wa ta'ala napakua dampa andre inungangi i angkai mutama rilalanna tiga rota angka apa tu tau makkada deto gaga kue mirsesa saliwang andre muira ajenemu pejampangi makan andre mi nama manceji ulawamu matu tu kupurni mandre. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sangat berdampak sekali. Di sisi ini ingkalakutta pangkau kata itu sangat berdampak sekali dari pengaruh-pengaruh andre-andre inungan yang angkai si mata dikonsumsi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, aga nero ia naritu malomoi itarima parillo doanganna sedie to marillo doang. Iya. Makanya kong kato irita malakdak manini ri persoalan andre inungange yang kemelo. Malakdak manini ri persoalan andre inungange yang kemelo na konsumsi. Iya. Na jampangi na perhatikangi alalasi na perhatikangi makanja mo gaye. Waddi jaji makanja si na paratikan ni makada wattuna mo gaye. Waddi jaji narapi si wattuna na perhatikan. Ya. Maka kong katau mapakor jamain dimuliakan Allah. Ilolonga ri kampot tak sure milodoang aki na sabak magay. Parilodoangan na malumui itarima ri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Parilodoangan na magampang ikabul karipong Allah subhanahu wa ta'ala. Engka sahabat tak Sa'ad bin Abi Waqqas milau rinabita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia Rasulullah weleng ngasih di amalang supaya magampang iterima perilodoang aku. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad du'a. Sa'ad,
pakanjaki ni bawang andre inungetta i angke melo tanre. Jampangi wi i angke melo tanre. Jampangi wi i angka melo tenung. Jampangi wi halala makasinna i angke melo taputama rilalanna watakkaleta. Rilalanna tigerokta takun mustajabad da'wah. Insyaallah malumo parillodo ngetta itarima ri Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu adab sebelum marilodo ri Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebelum marilodo ri Allah subhanahu wa ta'ala. Rimun ripurata mapuji-puji. Rimun ripurata masalawa ri alimalabbi'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka sedi pogau mage istighfar ki jolo ri Allah subhanahu wa ta'ala. Magi na to istighfar ri Allah subhanahu wa ta'ala. Ipacimi jolo ri lalanna wa takkaleta dosa-dosata sehingga ya kumapaccingi insyaallah maringangi tarakka parilodo ngetta ri sisi arajangan na Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran yang sekipur mas sempajang ibaca jolo astaghfirullahalazim. Iro murah-murah, iro mula-mula ipogau jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini atip mat'ama ka pakasingi wi andri nungetta. Idi tomatwai pakasingi wi andri nungetta yang kemelo pada ikonsumsi. Idi tomatwai pakasingi wi andri inunganga yang ke pada melo ipak di bola di dalam pola. Karena itu semua akan berdampak rilalanna keluargata, rilalanna wija-wijata, dan itu semua akan berdampak. Salah satu yaitu adalah andre nenne inungan yang kepada ipak di bola rilalan pola tajam yang dimuliakan Allah. Tapi naupan dek na jampangi wi tantentong. Dene pikiri kiwi. Ya. Kalau natoma dari yang penting mandrika. Ya. Dan lain sebagainya. Sini natana Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3. Aga pasiro itu akan menyebabkan keturunan tak wija-wijata mencaji wija-wija masoleh, mencaji wija-wija madeceng. Bahkan itu bisa memberikan dampak kecerdasan rilalanna wija-wijata nani anak-anak. Andre-andreta salah satu sebab penentu madecenna wija-wijata itu disebabkan karena makanan yang kemutama rilalanna otak kalena. Wija-wijata madece dena itu akan menjadi penyebab makanan andre-andre yang ke iputamangan rilalanna otak kalena. Dan bisa saja itu akan mencerdaskan rilalanna wija-wijata wadingin apa macewi wija-wijata jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Angka tahu Pak, 5 anakna macam manang. Pokoknya cerdas-cerdas manang. Pak kepala akuram manang. Ternyata italiti maka dero sepata ongka Pak Bura acan andre. Ya, maka supaya ongka rekena Pak Bura vitamin macca ga pitangi mana na sapato maka da aga na pandrengnya anakna. Pak Bura aga na pandrengnya anakna na macca. Ternyata sedih mi bawa papi balinna. Aga papi balinna jamaah yang dimuliakan Allah. Kepai. Tahu sudah semua aja no tahu tapu ya sana. Itu anakna pak kepala kurang manang. Emak mana telu puluh gesokna. Ringki manang oposi kolangi. Hibak manang. Itane maka da Pak Bura aga ta pandreng anak ta. Vitamin aga ta pinungang anak ta. Aga tanungangi nak kadasi di bapa papi balin aga palik na papi balin maka da dega aga Pak Bura pandreng anak deto gaga pitang pandreng sidi mi bawang inari tu ujampangi wi nariko ang kamilu upandreng anak udra ujampangi wi halala madecinna iya angke melo upandreng bijak jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mage jamaah dimuliakan Allah.
magi na magampang madece wija-wijat tanariku ijampang wi andri inungenge magi na magampang anana ina pahang agurang nariku andri makanja imalak de jampangi risisena tumotwai na sabat tureo nangi nomor 2 doreo nangi nomor sidi maka deku andri halala ipandringan gitawe malumi papole pakkasiwiang nariku malumi papole pakkasiwiang macawi ipam masina pung Allah subhanahu wa ta'ala yaku macawi ipam masina pung Allah subhanahu wa ta'ala magampangi ipasi dupayang akatana si dia ata jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengar sedikit semasa horo yang telinga kasih di kalolo joker di kampung kebetulan ngero kaloloe maliwasangi tak koruntuk maniha pau tak dena pau tasa tak dena na liwasanna gangkana naruntu ipotasa tak dena iri tengana lalengi sehingga nanrewi capu si polo nape minga capu si polo pau tasa inape mima magi na minga nape minga maka la haula wala quwata illa billah abana iya magi bu nape nawe makada niga na pau iya wanrewi natania manasa-nasa tania anuku gangka na macene sapa iro punne dara iro pawe macene sapai gangka na naruntu iro meta macene sapa gangka na naruntu punne dara na pudangi rodar punne dara maka de mapakwe kasi engka kataku melo kak melowi halalakna pau si polota padahal si polo mi odi jaji maka de kidi si polo to mi aro nama kamuaru iga buana usisa itu mi tak dena jamaah yang dimuliakan Allah akhirnya maka de punne dara nete yena kadawai malam puto ye kalolo malam puto maka dero ni melo mukka halalakan ni pau si poloe loki jolo madar 2 tahun elo sih madar je 2 tahun cabane di 45 cabane di kapa ron cabane di makon maka ada usah seto asat di lopodang akhirnya apa yang terjadi jok karena laksanakan demi malai halalak na yenang ipo si potasa si poloe kurang ero ganna ni 2 tahun nalaksanakan ero rewan ni maka de ganna ni 2 tahun aga sana melo nak milewi halalakna kan sana halalakna pauta maka de cidipi kamu pasarana maka de siro aga piro sarana melo mukka mahalalakan iye pau aga sana pau kue mupu beni pi anakku maka de niro tapi yero anakku ro banta tena banta mataru yang kedua Pepe ya bebek jadi maga tuh nak dah pemilu muki mahalalakan aga sana pauta ada gane goreng tetap niyola ya. Akhirnya apa yang terjadi singkat cerita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah terjadi nero selesai akak nikah tawan yuko kamarakna ternyata waktu bunga milu tamu kotong kamarakna mabiri selengi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh magi natapa engka sadda magi sana pulilalang makada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sengi liwa nangil sina milu tama liwa pimasuna maka dipikku je cerana je maka de kinasang anak tadi ni sama bicara pipi na macce jeru na bali ya kan na bali jeru beri selekwe irampingan ni ko tomot aga sanne irampingan ni ko tomot maka de sitongan na anakku de na aga sanna de na pipi tongang de to na banta tongang magi mi pale yero anakku de na puji mingkalingi
ada narik kode nama kanja. Nomor 2, de na poji wi mati kengi ada narik kotania ada patuju nani ada madicek. Sehingga apa yang terjadi jamian dimuliakan Allah. Singkat cerita, kalau lo na jampangi wi andri inungan na yang kemutama rilalana tigerona. Sehingga dia rela mak darat 2 tahun gara-gara po agasan na pau tasak sipolo nandre gara-gara ro. Tapi apa yang terjadi? Lolongan wija-wija ri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga angkana dupewi di makun rei makanja na malabbi. Na jampangi wi ada-adan na nia paring kalingan na. Na sabah aga gitu yang kalinga. Madari malomuto itu ipo ada. Salamanna tatambah wi lebih terkurangi kong kayang kalinga. Ya. Lebih terkurangi kong kayang kalinga na melo ipo ada. Apalagi ko makun rei. Lagu makunre manena tona aja nah ya. Ibu ya wagai ya burema ko to sini na jamaah dimuliakan Allah subhanahu. Sehingga apa yang terjadi yiring wija-wija rupang Allah subhanahu wa ta'ala wija-wijanna mancaji wi taupan rita maraja jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah idi atanna pengabaw subhanahu wa ta'ala ilo makasi wija-wijata makanja wija-wijata sedi jampangi kita akan latihan riyadha ipakasingi andri-andri yang kemilo mutama rilalana wa takaleta. Selanjutnya aga siro ia naritu nareko ikonsumsi wi andri makasingi nania andri halalae napakasingi wi atinna tasik de rupa tau. Napakasingi wi pole rilasa atie. Napakasingi wi pole risiri atie. Jadi kong katau turi masiriati. Kong katau turi masiriati. Wadi jaji sembarang negan rusuh kapa to mapakwe. Jadi kong katau turi sembarang negan rusuh. Melona halala melona halulu nalulu manang. Melona makanja, melona majana nambak manang. Ay makto mapaku ini tuh biasa tuh beli bolana meli kipas angin alena mak dendram. Beli bolana meli ya kesana kulkas alena mik ya ini tuh berdampak semua dengan dari penyakit-penyakit hati dari setiap makanan-makanan yang kita konsumsi. Mangakala halalan nigi to andre halala arba'ina yauman selama 40 sona. Ibu nigi mandre anu halala selama 40 sona nawwarallahu qalbahu wa ajra ya nabi al hikmah itajangi wi atinna sehingga malomo pesu werekada hikmah. Itajangi wi atinna sehingga malomo pesu werekada hikmah maka ku angka tahu yewa mak berekada si bawa tau mapakwe modelikna terima nyamang isading. Samanna ki sedingi nawolo we cekek ritangana pelakase menyami seding. Narik kusiolong itu mapakwe modelina jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir risisena tongkena puji mandre anu makasinge dan nia mandre anu halalae insya Allah mancajiwi pak bura riwatak kalena si pada dindre alena pangulut ta iman ta syafi'i nagan rusi mandre ribolana pangulut ta iman ta Ahmad ibnu Hambal nasabak yakin ni andri yang kena patala andri halala naya andri halala mancajiwi pak bura riwatak kalena gangka na makka de iman ta Syafi'i na podangi iman ta Ahmad ibnu Hambal iya mandrika tania karena melo ka pamosori watak kaleku tapi melo ma burewi lasakku rilalana watak kaleku napakua andri patuana halala iya engke tapas sadia jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya nai mencaji
aguro risese tamanang terutama risese na to bicarai ripassalan na sidde passalang jenari tu andren rewe madarri idi atan na pongala taala de ne jampangi wi madarri idi atan na pongala taala anu makanjai mi bawang i jampangi wi de ni perhatikan halala naga anu makasinna bawang iperhatikan de ni jampangi maka dan kamugi halala nasabak de na iya mananna anu makasingi halala tapi deto na iya mananna alu halala wad di manang yanre nasabak mage angka wattunna angka unronna angka tartina jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas kepercayaan diberikan kepada kami. Mudah-mudahan insyaallah idi manang kamana ki napas salama ri Allah Subhanahu wa taala. Salamat kirilino lebih-lebih pamati riwan wa akhirah. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.